ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия дар вохӯрии БРИКС ҷам, БРИКС ва ҷануби ҷаҳонӣ сохтмони якҷояи ҷаҳони беҳтар иштирок ва суханронӣ намуданд. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии БРИКС ҷам ва БРИКС ва ҷаҳони ҷануб бунёди якҷояи ҷаҳони беҳтар иштирок ва суханронӣ намуданд. дар суханронии худ сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи роҳбарони давлатҳои иштирокдори ҳамоишро ба масъалаҳои мубрам ва воқеияти кунунии вазъи байналмилалӣ ҷалб карданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки имрӯз муттаҳидсозии кӯшишҳо барои таъмини сулҳи пойдор, амну субот ва рушди устувор беш аз ҳарвақта зарур аст. дар ин зимн сарвари давлати мо аз пешниҳоди нави худ дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба қабули қадномаи махсус 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ёдовар шуда, изҳори умед намуданд, ки ин ташаббус мавриди тарафдории ҳамаҷониба қарор хоҳад гирифт. дар робита ба равандҳои хатарангези сиёсӣ, таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, тунгароӣ, киберҷинояткорӣ, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддир, инчунин дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон пайваста ҷонибдори густариши ҳамкорӣ бо тамоми шарикони байналмилалӣ дар мубориза бо ин таҳдиду хатарҳо мебошад. ҳамчунин таъкид гардид, ки аз ин рӯ давлати мо дар доираи раванди душанбе дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он ҳамкории бисёрҷониба ба роҳ мондааст. аз рушди бениҳоят хавфноки вазъ дар ховари миёна ва авҷ гирифтани низоъҳо, ки боиси талафоти зиёд дар байни аҳолӣ осоишта гардидааст, изҳори нигаронӣ карда шуд. сарвари давлати мо иброз доштанд, ки ҳама гуна масъалаҳои баҳсбарангез, низоъ ва ихтилофҳоро метавон бо роҳи сиёсӣ ва дипломатӣ ҳал намуд. мушкилоти дигаре, ки президенти кишвари мо ба он таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд, ин оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ фоҷиабор мебошад. сарвари давлати мо ёдовар шуданд, ки моҳи майи соли 2025 Тоҷикистон тибқи қадномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор намудани конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи перияхҳоро дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифтааст ва аз сарони давлатҳо даъват карданд, ки дар ин чорабинии муҳими байналмилалӣ иштирок намоянд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешидани тадбирҳои амалӣ барои гузаштан ба иқтисоди сабзро, ки ҷузъи муҳимтарини он энергетикаи сабз мебошад, ниҳоят муҳим шумурданд. гуфта шуд, ки танҳо ҳамкории густурда барои наслҳои оянда дар сайёраи умумии мо замин шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам оварда метавонад. калиди расидан ба ин ҳадафҳои наҷиб рушди минбаъдаи муколамаи тамаддунҳо номида шуд. дар фароварди сухан сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ҷаҳони ҷануб бо нуфузи худ дар равандҳои глобалӣ ва имконоташ метавонад ҳамаҷониба ҷаҳду талошҳоро ба бунёди ояндаи беҳтар сафарбар намояд. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши БРИКС ҷам бо раиси ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия Рустам Минниханов мулоқот намуданд. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши БРИКС ҷам бо раиси ҷумҳурии Татаристон Рустам Минниханов мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози вохӯрӣ барои пазироии самимӣ изҳори сипос карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки дар доираи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ бо Русия масоили ҳамкорӣ бо минтақаҳои он аз ҷумла Татаристон дар маркази таваҷҷӯҳи доимии мо қарор дорад. таъкид шуд, ки саҳми Татаристон дар ҳаҷми умумии гардиши мол миёни Тоҷикистону Русия беш аз $50 миллион амрикоиро ташкил медиҳад ва бо назардошти имконоти мавҷуда мумкин аст ин нишондод боло бардошта шавад. ҷонибҳо вазъ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон ва ҷумҳурии Татаристонро баррасӣ карда ба рушду тавсеяи робитаҳо дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, металлургия, маъдан, нафту газ, саноати химия, сабук ва хӯрокворӣ, дорусозӣ ва сохтмон
دقت خاصه ظاهر کردند. گسترش همکاری در بخش‌های انرژتیک، کشاورزی و سیاحی، رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری از جمله در ساحه معارف ضرور شمرده شد. همچنین دو بر دیگر مسائل مورد توجه دو جانب گفتگوی سودمند صورت گرفت. دوم مارس سال 1992 جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد قبول شده است. در سالهای استقلال دولتی با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب سازمان ملل متحد تشبث و قطعنامه‌ها قبول گردید و امروز تاجیکستان یکی از دولت‌های اساسی سهمگذار در بهبودی حیات انسانیت در سیاره شناخته شده است. گزارش نوروزشاه عزیزالله. در همین روز 24 اکتبر سال 1945 آیین‌نامه سازمان ملل متحد اعتبار پیدا نمود و همساله در عالم این روز سنه تأسیس یابی با نفوذترین سازمان جهانی به حساب می رود. تامین حیات آسایشته، صلح و ثبات، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، حل نزاع‌های بین المللی، هماهنگسازی فعالیت دولت‌ها و پیدا کردن راه‌های حل مشکلی سیاره از هدف‌های اساسی فعالیت این سازمان به حساب می رود. بعد صاحب استقلال شدن دوم مارس سال 1992 در اجلاسی 46 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه درباره قبول جمهوری تاجیکستان به عضویت سازمان ملل متحد یکدلانه قبول شد و تاجیکستان رسما عضو این سازمان گردید. حالا 194 دولت دنیا اعضای سازمان ملل متحد می باشد. امروز همکاری‌های تاجیکستان با سازمان ملل متحد در ساحه‌های مختلف در حال رشد می‌باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از منبر این سازمان با نفوذ پیوسته به جامعه جهان هدف‌های نیک و سازنده و صلح دوستانه تاجیکستان را همچون عضو کامل حقوق رسانیده برای تأمین حیات آسوده مردم سیاره سهمگذاری می‌کنند. طوری از تحلیل‌ها برمی‌آید تاجیکستان در سالهای همکاری با سازمان ملل متحد همچون یکی از دولت‌های تشبثکار در حل مسئله‌های گلوبالی اعتراف شده است و امروز جامعه جهان در اساس تشبث‌های تاجیکستان برای بهبودی زندگی انسانیت در یکجایی تلاش می‌کند. قبول 6 تشبث و 8 قطعنامه در اساس پیشنهاد سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یکدلی از جانب جامعه جهان ثابتگری همین است. سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، 10 ساله بین المللی آب برای حیات 2005-2015، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028، سال بین المللی حفظ پریق‌ها 2025، 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفر سالهای 2005-2034. از تشبث‌های اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حساب می‌رود که در این دوره با هم‌آوازی جامعه جهان قبول شده است. تاجیکستان در جهان یکی از دولت‌های اساسی تشبثکار و سهمگذار در حل مشکلی سیاره اعتراف شده است. استقلال دولتی و تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت برای شناخت و بلند شدن آبروی دولت و ملت در عرصه بین المللی مساعدت نمود. 23 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در مباحثه‌های 79 سازمان ملل متحد با نظرداشت روندهای پرتضاد ژئوپلیتیکی، مسلح‌شوی با شتاب، شدت گرفتن جنگ سرد، نزاع‌های مسلحانه، پیامدهای دگرگونشوی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای جهان معاصر هماهنگ‌شوی و چاراندیشی سریوقتی را طلب نمودند. ما را ضرور است که با مقصد دسترسی به این هدفها و خاتمه بخشیدن به همه جنگ و نزاع‌ها و عملی سازی هدفهای صلح‌جویانه متحد شویم. حالا فرصت فرا رسیده است که برای تقویت نقش کلیدی سازمان ملل متحد جهت حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره چاره‌های مؤثر اندیشیم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. ادامه اخبار. دور جنبشی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت روز چهارم نیز با آمادگی همه‌جانبه اشتراکچیان ادامه کرد. برگزاری چنین آزمون‌های سطح جمهوریوی در رشد تفکر ذهنی نورسان جوانان زمینه استوار گذاشته جهت آماده سازی متخصصان ورزیده مساعدت کامل می‌نماید. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. دوری چهارم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت از 22 اکتبر در پایتخت مملکت شهر دوشنبه آغاز گردید که در آن غالبان دوری سوم آزمون اشتراک نموده ایستادند جهت در سطح بلند و شفاف جریان گرفتن دوری جمهوریوی آزمون در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان.
донишгоҳи миллии тоҷикистон ва донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ шароити мусоид аз ҷумла симхонаҳои барҳаво бо аёниятҳои зарурӣ аз рӯи номинатсияҳои озмун фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон рафти баргузории озмун бо камераҳои мушоҳидавӣ аз ҷониби кумитаи тадорукоти озмун назорат карда мешавад. имсол нисбат ба соли қаблӣ шумораи иштирокчиёни озмун зиёд гаштааст ва онҳо бо тайёрии ҷиддӣ кӯшиш намуда истоданд ки дар даври ҷумҳуриявии озмун ғолибиятро ба даст доранд. мо ҳамагон шоҳид ҳастем ки соли чорум аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон барпо гашта истодааст. дар ин сол мо як қатор фарқиятҳо, як қатор пешравиҳоро нисбати солҳои пешин мебинем ва ин пешравиҳо сол аз сол бештар ба назар мерасанд. ҳар як номинатсия комиссияи назоратӣ вобаста карда шудааст ки онҳо бевосита дар рафти озмунро назорат мебаранд. тариқи телевизиону радиоҳо онҳо мустақиман сабт гардиданд ва инчунин дар ҳама иштирокчиён дар зал мешинанд ва онҳо аз ҷавоби якдигар бохабар мешаванд ва мебинанд, мешунаванд ки рақиби онҳо то кадом андоза дар озмун тайёрӣ дидааст ва то кадом андоза ҷавобҳои пурраи муфассал медиҳад. соли дуюм аст ки дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ, озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуда истодам. ихтироъоти пешниҳод намудаи ман технологияи самараноки коркарди консентрати сулфити сурмои тиллодори ҷамъияти сомаи пуштаи талку гол бо истифода аз реагентҳои дохилӣ вордодӣ васкунанда мебошад. ташкил намудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ барои мо ҷавонон як илҳоми тоза барои сатҳи пешбурди илми тоҷик заминаи хубе гузошта истодааст. соли гузашта то даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат иштирок намудам. аз сабаби як камтар хатогоҳие ки будааст ҳамон кор сазовори ҷой нагаштам ва имсол бошад ҳамон хатогоҳие ки дар соли гузашта буд ислоҳ намудем, ин сол умедвори он ҳастам ки сазовори ҷой мекардам. даври чоруми озмун 4 рӯз мешавад ки аз рӯи 7 номинатсия идома меёбад. дар он 593 нафар ғолибони даври сеюми озмун аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ миёни ҳам сабқати зеҳнӣ менамоянд. қобили зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар 4 давр миёни қишрҳои гуногуни ҷомеаи кишвар баргузор мегардад. баргузории озмун давоми солҳои 2021-2023 нишон дод ки байни ҷавонону наврасони ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ба маротиб зиёд гардида, он ба дарёфт ва тарбияи мутахассисони муҳандисию техникӣ замина гардидааст. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф соли чорум аст ки баргузор карда мешавад. ҳадаф аз баргузории он рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, бакалаврон ва магистрон, ходимони илмӣ ба истиснои докторони илм, профессорон, узви Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва академияҳои соҳавӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён, докторантон аз рӯи ихтисос ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот, муҳандисон, конструкторон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун мебошад. озмун аз рӯи 7 номинатсия имрӯзҳо ҷараён дорад. математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ. баргузор гаштани озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки бевосита таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегарданд ба монанди илм фуруғи маърифат ки дар ин донишҷӯён, хонандагон ва омӯзгорон ва ҳамчунин нафарони касбкори гуногун бо шавқи баланд иштирок мекунанд ва мақсад баргузор кардани чунин озмунҳо дарёфти чеҳраҳои лаёқатманд баҳри гӯем ки татбиқ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар ки бевосита инҳо вобаста ба рушди илмҳои фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ гӯем ки алоқаманд мебошанд баргузор карда мешаванд. бовар аст ки дар даври ниҳоии озмун онҳое ки дониши аъло ва лаёқату истеъдоди воло доранд комёб шуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва бо ҷом, медал ва тӯҳфаҳои пулии озмун қадрдонӣ мешаванд. дар маркази байналмилалии намоишгоҳи шаҳри душанбе намоишгоҳи байналмилалии универсали тоҷикистон 2024 оғоз гардид ки то 26 октябр идома меёбад. гузориши Зайналобидин Саломиддин.
шаҳри душанбе ба маркази баргузории чорабиниҳои муҳим табдил ёфта таваҷҷӯҳи оламиён ба он беш аз ҳар вақти дигар афзуда истодааст. ҳамин аст ки дар пойтахти мамлакат намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ ташкилу баргузор карда мешаванд. дар маркази байналмилалии намоишгоҳи шаҳри душанбе душанбе экспо центр бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2024 ки дар он молу маҳсулоти зиёда аз 100 ширкату корхонаҳои ватанӣ ва хориҷӣ аз 10 давлати дунё ба намоиш гузошта шудааст доир гардид. намоишгоҳи универсалии тоҷикистон чун платформаи хос барои муаррифии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, намоиши дастовардҳои ширкатҳои истеҳсолӣ ва робитаи устувори корхонаҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо ширкатҳои хориҷӣ аз соли 2019 инҷониб амал менамояд. дар намоишгоҳи мазкур беш аз 100 ширкату корхонаҳои бонуфузи тоҷикистон, русия, узбекистон, чин, покистон ва эрон молу маҳсулот ва хизматрасониҳои худро дар самти бонкӣ, кишоварзӣ, мошинсозӣ, саноати кимиё, дорусозӣ, саноати сабук ва саноати хӯрокворӣ ба намоиш гузоштанд. Ильдар Рахматуллин, я представляю завод «Продмаш», город Самара, Российская Федерация. Мы производим металлоконструкции для дорожной отрасли, для безопасности дорожного движения. Производим ограждения, барьерные, пешеходные, опоры, освещение. Сейчас активно работаем по рынку вашей страны, Таджикистана. Предлагаем наши конструкции, потому что у нас в России очень много, в России мы являемся одним из лидеров, и очень много инновационных патентов, инновационных продуктов, которые и у нас появились, успешно продаются, и хотелось бы также на ваш рынок вводить их, успешно предлагать ограждения для безопасности дорожного движения. Ман намояндаи ширкати «Сатурн-1» Паренова Гулнамо. Ширкати мо аз соли 2013 фаъолияташро сар намуда то ин ҷониб маҳсулоти ниёзи халқро истеҳсол менамояд. Ширкати мо ашёи химиявӣ истеҳсол менамояд. Масалан, моеъ барои даст, моеъ барои тирезашӯӣ, моеъ барои зарфшӯӣ. мо хушҳол аз онем ки ин сол ҳам боз дар ҳамин як намоишгоҳи сатҳи баланд иштирок мекунам. ҳадаф аз баргузории намоишгоҳ ҷамъ овардани истеҳсолкунандагони молу маҳсулот ва хизматрасониҳо, тақвияти корҳо дар самти муаррифии имкониятҳо ва иқтидорҳои ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ ва ҷалби бештари сармояи хориҷӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ, рушди ҳамкориҳои судманд, ворид намудани таҷҳизот ва технологияҳои замонавӣ ба кишвар, ташкили корхонаҳои истеҳсолии коркарди ашёи хоми ватанӣ ва бадин васила ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ. инчунин истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии рақобатпазири ба содирот нигаронидашуда арзёбӣ мегардад. мақсади асосии баргузор намудани чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама расидан ба ҳадафҳои миллии стратегӣ мебошад, аз ҷумла ҳадафи чорум стратегии саноати кунунии кишвар мебошад ва бояд қайд намуд ки дар доираи иштирок ва пас аз анҷоми чунин иштирокҳо як қатор созишномаҳои ҳамкориҳо ба имзо расонида мешавад. соли панҷум аст ки аз ҷониби палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии тоҷикистон ҳама сола аз 4 то 5 намоишгоҳҳо дар дохили кишвар баргузор карда. ҳамчунин дар намоишгоҳ маҳсулот ва намудҳои гуногуни хизматрасониҳои ширкатҳои бонуфузи ватанӣ ки ҳам дар бозорҳои дохилӣ ва ҳам хориҷи кишвар мебошанд муаррифӣ шуданд. дар намоишгоҳ намояндагони тиҷоратӣ имконият доранд ки шарикони нав пайдо намоянд. ҳамзамон сокинон низ метавонанд аз ин намоишгоҳ молҳои саноатиро дастрас намоянд. дар намоишгоҳ фазои хубу имкониятҳои фаррох барои шиносоии меҳмонон бо маҳсулоти инноватсионӣ, маҳсулоти нави саноатии ширкатҳо фароҳам оварда шудааст. баргузории чунин намоишгоҳҳо ҷиҳати густариши соҳаи саноат, инчунин муаррифии имконият ва иқтидори истеҳсолии кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамкорӣ бо шарикони тиҷоратие ки аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон ташриф оварданд мусоидати фаъол хоҳад кард. дар ноҳияи Кушониён имсол ҳосили помидор фаровон гардида хоҷагидорон бо ҷамъоварии ҳосил онро пешкаши истеъмолкунандагон мегардонанд. гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. ноҳияи Кушониён асосан минтақаи кишоварзӣ буда ба рушди бемайлони соҳа аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия диққати ҳамаҷониба равона карда шудааст. дар ин ноҳия қисмати зиёди ғалладонагиҳо, сабзавот, пахта, полезиҳо ва меваҳои гуногуни шаҳрбор парвариш карда мешаванд. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти сарвати истиқлол ба парвариши зироати зери плёнка ва рушди гармхонаҳо шуғл варзида ҳамасола сабзавоти тару тозаи аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба бозорҳои истеъмолии мамлакат
مملکت و خارج کشور صادرات می‌نمایند. امروزها در خواجگی دهقانی عزیزجان جمع‌آوری حاصل فراوان پامیدار جریان داشته. کشاورزان مقصد دارند که سبد استعمالی ساکنان مملکت را به این سبزوات خوش‌طعم و فایده‌ناک تأمین نمایند. اینا کشتی تکراری تیرماهی را جمع‌آوری کرده ایستادیم. خیلی می‌بینید تخمی نوی زمین را کاشتگی مثل کشتی تکراری را بعد از شکرانه خدا این هم خیلی حاصل داده ایستاده است. بهاری نوی حیات کرده بودیم، اینا تیرماه شد نوی زمین را کرده ایستادیم. در مساحت 50 سوتق کشتی تکراری پامیدار کردیم، در مساحت 50 سوتق دیگر تکراری بودرین کردیم. خواجگی در 1 هکتار گرمخانه دایم عمل کننده تشکیل کرده در 1 سال 3 حاصل به دست می آورند. آنها بعد جمع‌آوری پامیدار با آماده کردن زمین ها و کوچت بادرینگ و پامیدار و قلنفور شیرین شروع می کنند و در 2 نوبت دیگر با اصول کشتگردان در گرمخانه ها پامیدار و بادرینگ و قلنفور شیرین را پرورش کرده حاصل خوب این سبزوات را به دست می آورند. امروزها جمع‌آوری پامیدار ادامه داشته خواجگیداران صدها تن سبزوات تر و تازه را به منطقه های گوناگون مملکت انتقال می دهند. سهامداران خواجگی همساله از این گرمخانه ها حاصل بلند رویانیده مقصد دارند که شماره گرمخانه ها را باز هم زیاد نمایند. در حقیقت پیشه دهقانی با فیض و با برکت بوده. همیشه دسترخوان مرد دهقان با انواع گوناگون کشاورزی بای و غنی می باشد. روی سرخ و سری بلند مرد دهقان از مهنت حلال و رسالت به دست آمده‌اش منشأ می‌گیرد. کشاورزی یکی از ساحه‌های مهمترین اقتصاد ملی بوده. هدف استراتژی حکومت مملکت تامین امنیت عضوخواری و رشد نموی آن وابستگی دارد. به اطلاع خواجگیداران کارکرد اساسی خاک، تخمی خوشصفت و کارهای اگرتکنیکای پیشقدم سری وقت تامین نوری‌های مینرالی و آب امکان رویانیدن حاصل بلند را فراهم می‌آورد. همین است که امروزها در ناحیه کوشانیان کشاورزان از تمام ذخیره و امکانیت‌ها استفاده کرده حاصل فراوان پامیدار و دیگر سبزوات را جمع‌آوری کرده در تامین هدف استراتژی مملکت تامین امنیت عضوخواری سهم نظررس می‌گذارند. محمد رجب عبدالله‌زاده دولت فیض‌الله ناحیه کوشانیان برای برنامه اخبار. امروزها کشاورزان ولایت سوق در برابر تأمین طلبات هر روزه بازار روند ذخیره نمودن محصولات کشاورزی را در انبار و سردخانه ها تقویت می‌بخشند. در ولایت برای ذخیره محصولات کشاورزی 44 سردخانه زمانوی، بیشتر از 100 انبار کلان و به مقدار زیاد انبارهای خواجگی‌های دهقانی و شخصان علاهیده استفاده می‌شوند. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. کشاورزان ولایت سوخت با مقصد تامین امنیت عضوخواری و فراوانی بازار داخلی زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده در نتیجه عملی نمودن تجربه پیشرفته حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می‌نمایند. دوام 9 ماه سال روان در نتیجه زحمت پرثمر دهقانان حجم استحصال محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت به 16 میلیارد و 288 میلیون سومانی رسانیده شد که سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته 113% تامین گردیده است. در حالت 1 اکتبر سال جاری غله‌دانگاه با جوار مکه برای دان 358,000 تن، از جمله گندم 186,000 تن، کارتوشک 457,000 تن، سبزوات 561,000 تن، پیاز 192,000 تن، فلزی ها 220,000 تن، میوه‌جات 202,000 تن و انگور زیاده از 56,000 تن استحصال گردیده شد که این نشاندهنده نسبت به همین دوره سال گذشته از 6 تا 40,000 تن زیاد می‌باشد. با توجه به تاکیدهای دائمی سرور دولت عاید به ذخیره مال و محصولات برای دوره‌های منبعده، خواجگیداران ولایت اساساً از امکانیت و اقتدارهای انبار و سردخانه‌های زمانوی که طی سال‌های اخیر بنیاد آنها وسعت یافته است وسیع استفاده می‌برند و از این حساب بازار استعمالی را در فصل زمستان و آغاز فصل بهار با محصولات تر و تازه کشاورزی تأمین می‌نمایند. همساله در انبار و سردخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در حجم ضروری محصولات کشاورزی ذخیره
захира карда мешавад. иқдоми мазкур имкон медиҳад ки самараи дастранҷи деҳқонон дар амбору сардхонаҳо беталаф нигоҳ дошта шавад. ҳамзамон дар ҳолати афзоиши талабот асосан фаслҳои зимистону баҳор ки маҳсулот барои фурӯш ба бозор бароварда мешавад арзиши он мӯътадил хоҳад буд. имрӯзҳо кишоварзони вилояти суғд дар баробари таъмини талаботи ҳаррӯзаи бозор раванди захира намудани маҳсулоти кишоварзиро дар амбору сардхонаҳо тақвият мебахшанд. масалан дар шаҳри истарафшан, ноҳияҳои айнӣ, кӯҳистони мастшоҳ, деваштич ва шаҳристон дар баробари сардхонаҳои замонавӣ барои нигаҳдории картошка анборҳои заминӣ ё чағора истифода мешаванд. ба гуфти мутахассисон дар ин гуна анборҳо таркибу сифати табиӣ ва намуди картошка хуб нигоҳ дошта шуда, ҳамчунин захираи маҳсулот дар чунин шароит хароҷоти зиёдатиро аз байн мебарад. картошка ки ҳамчун нони дуюм дар тоҷикистон ба ҳисоб меравад, имрӯз дар шаҳри ноҳия хусусан кӯҳистони мастчоҳ, айнӣ, деваштич, истаровшан, шаҳристон, шаҳри исфара барои захира намудани картошка, инҳо картошкаи ҳам миёнпас ҳам дерпас киш мекунанд, барои захира кардан бисёр мусоид аст. имрӯз дар вилоят бештар аз 80 000 тонна картошка захира гардидааст. дар вилоят агар 30-40% ҳосили пиёз барои таъмини фаровонии бозор ба фурӯш бароварда шавад, хоҷагидорон боқимондаи онро дар амборҳо барои давраи зимистон ва баҳор захира менамоянд. то 1 октябр дар шаҳру ноҳияҳои истарафшан, бобоҷон ғафуров, спитамен, ҷаббор расулов ва деваштич дар ҳаҷми бештар аз 50 000 тонна пиёз захира карда шудааст. дар ҳаҷми калон захира намудани пиёз дар амборҳо барои таъмини бозори истеъмолӣ дар давраи зимистон ва аввали фасли баҳор аниқтараш то истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии нав нақши асосӣ дорад. танҳо дар ноҳияи ҷаббор расулов агар мисол гирем, дар 6 адад амборҳои махсуси пиёз захиракунӣ зиёда аз 10 000 тонна дар ҳамин ноҳия пиёзи хушсифат захира карда шудааст. баробари ин ки имрӯз захираи маҳсулот дар вилоят идома дорад, барои талаботи рӯзона як қисм маҳсулот ба бозорҳои худи вилояти суғд, душанбе ва ноҳияи тобеъ марказ интиқол дода шуда истодааст. дар вилояти суғд барои захираи маҳсулот 44 сардхонаи замонавӣ, бештар аз 100 амбори калон ва ба миқдори зиёд анборҳои хоҷагиҳои деҳқонию шахсони алоҳида истифода мешаванд. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилоят як қатор иқдомҳои соҳибкорон ва татбиқи лоиҳаҳо оид ба бунёди сардхонаҳои замонавӣ амалӣ мешаванд ки нигаҳдории ҳаҷми калони маҳсулот ва содироти меваю сабзавотро пешбинӣ менамоянд. тибқи маълумот дар шаҳру ноҳияҳои вилоят то соли 2026 бо бунёди иншооти нав барои ғунҷоиши боз 56 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. бинандаҳои гиромии телевизиони тоҷикистон, ин инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. бо мо бошед. жардин голдро кушоед. аз накҳати бою рангин ва тамъи нозуки он баҳра баред.